tubahaye ikaze nanone kuri uyu muyoboro wa YouTube. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Uyu munsi tubazaniye inkuru y'incamugongo by'umwihariko ku banyarwanda bose. Amakuru aravuga ko Ingabire Marie Immaculée wari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda yitabye Imana azize uburwayi yaramaranye igihe. Iyi nkuru y'akababaro yagiye hanze mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 9 Ukwakira 2025. Transparency International Rwanda ibinyujije kuri X yemeje aya makuru y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée. Yanditse igira iti tubabajwe cyane no gutangaza urupfu rw'umuyobozi wa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculée witabye Imana mu gitondo cyo kuri wa 9 Ukwakira 2025 azize uburwayi. Transparency International Rwanda irihanganisha umuryango n'inshuti iti aruhukire mu mahoro. Ingabire Immaculée witabye Imana ku myaka 64 n'umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International Rwanda mu mwaka w'2004 ubundi muri 2015 atorerwa kuyiyobora. Ingabire yari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko akaba yaragaragaje umwihariko mu kurengera uburenganzira bw'abagore. Yagiye akundwa na benshi kubera amagambo yatangazaga ari mu kuri kwinshi. Reka twihanganishe umuryango we wasigaye kandi tugire tuti ruhukira mu mahoro.